who visit the state of Meghalaya. Ka United Democratic Party nan kasingi kalapan long ya kajingalang jong ka Central Executive Committee banyak kren halor kajing penkre jong ka party nakabenta ka election MDC. Habakren cikilat patai kubor u working president jong ka UDP bat u MDC baminta na sora constituency u bat Titus Khan ula pentip babon ki constituency kila dep jet iki kertong jong ki. Ula benrap baka seng kalapan kre nakabenta ka election MDC. Ka UDP ka dan prangwat ki MDC ki badai ki dekot ka KHADC. So today we had the Central Executive Committee. This is a continuation. But ketika sini ngayu akan iteran ibu di tempat. Bagaimana kaba kongsan ini dari create election MDC kaba kung kapati di pan di report di district di papel bahkan setengah kalau baru di district entah apa hasil buat ada deals kaji konkret kalau kumba 60% tibabun di konsumsi ada kan jet di kandidat buat harus coba baru ke sitting MDC dan kumba bangun buat kunjung dengan apa deals dan Ka public hearing balapan long da ka Meghalaya State Pollution